Kecunduk malih ring oneno kreatif. Mare mulai film bersama depan balok sedikit beri sukru. Viral pan balok viral. Ini semeton rombongan itu magai. Jak uyut ada di sengkelit kuai silo dan jak andel ngomong. Jak suruh duka dengkit. Untuk aja beli mangkung mang rokok sing beli metengawan yang beli mau kebon teman-teman. Mau jadi bisilo itu. Kadang makadang ada pepatan lagi. Jadi kira-kira deh kudun kira-kira kudun lah berikan deh. Yang penting yang cair. Ini cuma salahkan ayang ya lah nih. Ayang. Ini mencium yang ayang belum beli dah. Ayang ini bang pakai nyum lagi ngayang ada dulu nih. Beli jodoh tapi iya kan pakai. Iya, baik dulu. Emang Yang penting pendek lu kan bodoh orang sih. udah baju barak ledet Itu ada tak normal. aduh tembok kenyum sih bang tuh tidak dengkik Ibleh gitu. Ya sang nak tuh jadi saya tu bleh. Yang sing lapis sing kita yang sang nak tuh bleh. beh tadi duduk kenapa yang nanti aneh kan semua beh Nak mulu yang ajak liu nak ado kan mulu soleh-soleh mulu harus ado masa nih ngorin cara beli mangku nih. hari jak sigung mau punya ni silo nah untuk ngapain niki dia seng lapis kita bayar Jak benesan ya pitutur beli mangku nih artinya usaha malu di tengah kesibukan kan caranya pengidang gitu beli mangku asano gitu sendakep yang nah nih banyak cara pitutur beli mangku artinya sud ngayah maro di rombongan kelima ngaben nih pan balok nih ngale borongan ngecor nih artinya usaha orang apa kasut ya roh. Misi ewer gitu ke depan balok aja ke tukang jangan empuk aja ember tuh perangkat pegai depan balok. Oh. Wah. Ga 4 5. Kira-kira nih madan usaha dan di tengah kesibukan cara tutur beli mangku maro kengken carane yang ada gaya jak jemat apa ngidang lah badak makedos apa bungot pon itu ya tutur nak uli pidan de milihin gaya de gengsi kasal bado peluang aneh kalau nekang jak jemak ada ngadengin apa payu gen de tuh angon alasan kewah ngaben kewah biaya nih jak berusaha itu kan malah tuturnya pan balok sakit walau pan balok kewah ya masih mau kena tapi cek itu ya berusaha pokoknya cek gas gitu. Nah toh jangan ibu petang maru mulai ke depan balok ke morong ngecor do aja ketimpal nih. Pokoknya nih segar lan mau bekal pucuk semua.